Sakweleke sakhuluma kuqala ukuthi Jesu utawufika njani bese kuphela njani ngemphi uKristu nangeprofethi wemali. Sathi uyakuphela ngokuthi uyathi sebhinangile ayohlasela emaJuda Israel uyabe saphendukile sabona ukuthi hayi Mesiya kusuye namfuna uKristu na Mesiya wethu mina Jesu lotawuvela lithi leBhayibheli uyasavela Jesu abulale yonke lempi yokuhlasela Israel alabana abanepower kuKristu afika babulale abese sokuyehla lena bazokwehlela la Jerusalem wehlela ke bazalo wehlela umuntu awubusa iminyaka le-1000 sathi bazasinakhehla ke yonke uKristu uyawufaka lapha esibongweni uKristu uyawuthatha bazobe kumuntu bazale ngathi neba noprofeti wele kuthiwe ngakambeni esibongweni manje kusolweni ukuthi afa ngangeni esibongweni bese kuthathwa sathane ke yena kuthiwa yena hayi wena sikufaka esibongweni wena sisafaka esitokisini lapho utabe ungena nje emgodini nje akwazi ukumele ikhetha uthi ushayile phansi 1000 weminyaka emadoda ngabe singaba nawo umkhosi kanjalo amadoda ube khona nje isitokisi lesikanjalo konke khona labathwala eKristu basabana akuma ngale phela la kumele ukhosi abathi yafika phansi yafika akasinaphuma athi ukuphi khona ngiyafuna ngoba le nkonzo yakhe usuku lemini uthi ngiyashaya phansi uyakhulungela umnyaka ngiyashaya phansi lokuphela 1000 weminyaka so lathi ngiyashaya phansi ishaya ngehloko phansi ishaya ngehloko noma ngishaya esifuba noma ngene edzakeni noma ngene edzakeni asenkulunkulu phela kuphela 1000 amnyongule athi kodwa umnyongule aqhubeke nekhaya yakhe umuntu onekhaya maza noma mfaka ejele umshaya ubeka la ekhaya yakhe asesikubeni ke Sambulo 20 sifunde lo verse 4 na verse 5 kulendzaba lena bazabe fanele ngabe ngawuthinta impilo lesitabe siyiphila kulo 1000 nyaka ngiphithe ngikhulume ngokuthi ke nawuphila lo 1000 weminyaka sathane sakhuluma bese futhi sekukhuluma nangelizulu elisha nangehlaba lokusha igaba lethu fanele libe lithathu kepha ke angiboni kahle ngoba ngisho ngathi nawe ufundise ekhaya fanele unyanya lakhe ngoba uwakhona nawe Sambulo 20 verses 4 and 5 ngase ngibona isihlalo nebukhosi labo bebahleti kuto banikwa emandla ekwehlulela ngabona nemiphefumulo yalabo bebanqobe inhloko ngenxa yokufakaza kwabo kaJesu nangenxa yokushumayela kwabo livi laNkulunkulu abazange bavume kusikhonda nesilo noma umfanekiso waso abazange babemukela neluphawu lwaso emabuntini abo nasentandleni tabo bavuka ekufeni babusa naKristu iminyaka lenkulungwane laba labanye labafile abazange bavuke ekufeni kwathi manje kwaphela iminyaka lenkulungwane lokhu kuvuka ekufeni kwekuqala uNkulunkulu akosise kufundwa kwelifana lake bagcwele ufika kaJesu indawo emaJuda abekubheke ekuqaleni because siyawubuyisela umbuso kaIsrayeli wathi Jesu emathuba letikhathi kuhleba ngemandla babo ambani nile ishumayele icale la Jerusalem eJudiya eSamaria nasemhlabeni wonke mbabe lo wathi lesikhathi lesikwanyalo aseninakela indzaba emphefumulo lo mbuso bendake bazalwane ke wonke umhlaba utabe unganyelwe uIsrael utabe kungekho eAmerica yaboRoma yemaGreek yonke le leyagame umhlaba konke lutho bazalive emhlabeni lentabe lesikhondla khondla lentawubusa umhlaba ngaphandle kwaIsrael nakhona intawubusa 1000 umhlaba wonke ungaphasi kwemaJuda laba ke bathi ke bazona lesitshelwa ngabo ke lana labantu angena lapho umbuso mabe latawusayida naIsrael nathi sathana manje ngiyophakwa kuyiwe le ale prophet mama latawusayida naIsrael latawusala laphameni ke bangwenu aphile kube lebathi bakaIsrael batabe baphila leso sikhathi bawusala sine ke bazasha ukwehla naJesu sitowubusa naye leminyaka
bangcwele. Laba labafe babulawa ngomphiko uKristu ababulalela livangeli. iBhayibheli lithi bawuvuswa. Labavuke efeni bajoyina thina sesibusa naJesu nomhlaba abazalwane. Wona nomhlaba lo 1000 weminyaka. Sibusiso sonke ke bazalwane saka Israyeli siyawubeke sesilasikhathi. Uyavuka labakholwa eJesu kuphela esikhathi sebabulawa abazalwane uKristu babuse kanye nathi. Lona lokakholwa abazalwane iBhayibheli angeke avuke. Uyavuka mhlawumbe sekuthiwa qonze sokwe. Amen. Abangakholwa nje kusukela le uKhayini le abafaswe babahedela. Hayi wesuke basemathubeni. Bathule bona bakuvuka mhlawumbe kuthiwa nami kuvuswa ngeSibhayibheli lokuthi bawube baniketwa ithuba nanyalo basendaweni ekuhlushwa. But lengafanani naleso. Isonke ngeke ungcike entsheni bazalwane. Uthiwe cha. Yaloku sesitokisiwe manje sesifaka sikhiya sonke sesilahla. Ngestraight ilengane ukuthi phekile. Amen. Lapho ke bangcweleke lekutapeke kwenteka ke ngalesikhathi ke sale minyaka leyinkulungwane lo mbuso wemaJuda uyawuba nemandla kakhulu. Wanyalo Israyeli ubonakala ngathi usigcila usihlupheke bonke amava. Nawabuka izenzo ke bazalwane sahluko 15 verse 16. Zenzo 15 verse 16. Imisebenzi yabapostoli 15 verse 16. Emva kwalokho ngiyawukanzeka ngiyawuvusa indlu yaDavide lewinde ngiyawuvusa indlu watayo ngibuye ngidakhe futhi. Amen. Uthi ke uNkulunkulu emva kwalokho ngiyawukanzeka. Ngalesikhathi abazalwane Jesu avuka abafile bazalwane ebuselwe esulwini. Wayethi manje ke ngingena petive kodwa nokuze ngikanzeke ngibuye la kwaJuda. Sebengivusa ke manje ngendlela yaDavide siyathi kwaJuda bedelive ayihlekise emhlabeni abulawa boHitler nalabanengi bazalwane. Lokhu kusaqala nomlilo sawubasa ngalo 1948 uze nanyalo kwasiwe iJerusalem seyicapital city. Yingakho kufanele siphilane esihlukulwane kuhlwithwa kwempandla kulentela ngokwanini ngoba le yaDavide lekwini soyivusile manje. Uthi ngoba lokuqanzela kwakinya lokufuka kwayo ivuka betigaba nasabuya leJesu beminyaka leyinkulungwane uyobusa baba. Israyeli sokumbabela onke amave abe inkosi yakhona uJesu Kristu inkosi umsindisi lo. Yingakho uzacabanga ukuthi ngakwaze bakhethe bathi prime minister ngoba sinayo ethini inkosi yethu uJesu. Lo prime minister ikhothe lesibona usikhathe bese umuntu wazwamnika igama wathi inkosi bese akasafuni ukusuka. So sibahlala phansi enkosi prime minister inkosi yena sibeka wena kwesikhashana sisemlinzile nalota ufika. Uthi ngiyakuphi ngale lilanga leli bazasibuya emaJuda onke awuthola sibusiso sephenduka baseRoma ke bazalwane uyasitshela ke baseRoma sahluko 11 labo verse 16 labo verse 26 uya ku verse 27 emaJuda awaba nesibusiso ukuthi ngale lilanga leli abuya nje awuvela phenduke onke kanye akholwe Jesu abuyele kuNkulunkulu kuyabathe ukuthi ikhombi ukuthi khona inkosi engathi wayifuna uNkulunkulu abusise bavule baphendule bonke. Ngoba yena usihamba nje sineka nebandla lokafuni lomyasibedela kancane esandla uthi inkosi ebusiza hayi lawo siyavela nje Jesu bonke bathi babila kuNkulunkulu emaJuda ngale. Sikathi ngasibukela nje kwaseRoma 11 nesifundzele lo verse 26 baseRoma 11 verse 26. Onke ema-Israyeli ayawusinziswa kanjalo njengoba kubhaliwe ukuthi umkhululi uyawuvela eSiyoni noyawususa konke kubonakala kuJakobe. Amen. Israyeli la uyawusasa phenduka aphendule libonke aphendule bonke ngesikhathi Jesu abusa ile minyaka leyinkulungwane nayiqala sathane uthi nje lenkosi noma namkhawulo ibandla bese liyabusa thina lesibandla wathi sawuhlwithwa bazalwane lokuhlwithwa kwethu sele siyabuya futhi kanje sesitobusa naye bazalwane sebabuya futhi nalabo abafe ngesikhathi
wempilo uKristu kushunyayelwa la yavuka bazabasho sibusa nomhlaba na Jesu Kristu 1000 minyaka emaJuda aphethe onke lakabe akhona konke leso sikhathi lana lebangweleke emaJuda awuthi nje awuphenduka awuguquka abe sibusiso asesiyene kuZakhariya 8 verse 13 Zachariah 8 verse 13 Zechariah 8 verse 13 Njengoba beliyimvo yesiqalekiso emkhathini wetive awu nini bakaJuda nani ma-Israyeli ngiyakunisinzisa kanjalo ke ngiyawuba sibusiso ningesabi kodwa qinani emadvolo amen njengoba nikena bayihlekisa etiveni na ufunza umlando bazalwane sibe lesihlupheke kakhulu bazathola AD 7 ubulawa ude sibe lesibiladeke njengemaJuda bazalwane Ojo mhlamana Jesu avela nathi nje bona babhekile abathandaza babukele iponza leJerusalem bathandazela lelilanga ngale lilanga leli bawasibusiso Wewubade kwesaba kuJakobe Sine bazalwane Nkosi yami wathi sinehlanhla nokusekubele Jesu ngoba nathi sekuthiwa sijoyile bazalwane Wekwabona abameme ephathini bazalwane singabangabuleni bese wena lo sidubaphelele bese nawe uyamiswa ukuthi nalo baphelele siyongena la Sibele kodwa nabefana sibe emaJuda yodwana kodwa usizo kuNkulunkulu lo angempeli nodwana kuyani ngani betive amen nijoyile Ingawube kusuthi ngeke njalo ukubhubhisa umhlaba sekuqala isakhe lemvangeli yahambe lenzaba yonke kwayive ukuze siyotalelako ale yena ngababo akhe Lala neminyaka lekhuluma kukhona letive ke bazaleli titawusala Athi nje ukuthi ayisitaba ngeIsrael ejo lotawusala ikhona different ngeke laba ubhujiswa kakhulu uyawubangela amasotsha lawo enyukini nalabantu abanaluphawu lweKristu etindzaweni tonke lapha ufaka kulezonke ke bazalwane kanti abantu ababe bahleke emhlabeni umhlaba uyaqhubeka bazalwane uphile ungene ku 1000 ngonyaka Ase sifundeni yena noZakhariya manje asofunde 23 ke manje Yena Zachariah 8 funde 23 Zechariah 8 verse 23 Nawo lokushiwo uSimakade lokusomandla uthi ngalawo malanga emadvodza layishumi lasuka kutotoke tilwimi letive ayawuboboshela umJuda munye ngemphetho wesembatho sakhe athi asihambisane nani ngobe sivile ukuthi uNkulunkulu unani Yebo bazalwane umJuda uyosukelwa abantu abangu-10 Bathe basuka kunamathela kuwe sifuna ukukhuphuka sivile ukuthi uNkulunkulu unani Bantu bafuna ukuncika khona Uyababukela abantu angeke asokuthuta ngenqinga abantu sekubuye into futhi kulungiselelane khake bawuthi ngithi lesifunako sifuna kwenyuka ngoba uNkulunkulu Israyeli besambusisile ngesibusiso lesikhulu bantu bawufuna ukulalela kuyofundiswa kaIsrael asohambe futhi ke ubuke Mika futhi asokuwa incwadi kufaka Mika nje ikhona phambi kwabo Zachariah bazalwane lapho kufaka Mika sahluko 4 awufunde no verse 1 khona lapho verse 2 Mika sincwadi singafundwa kahle incwadi tikhonela lokuthi ke bazalwane kabhalwa lokuthi Mika sahluko 4 verse 1 to verse 2 Lokho sithi kubusa kwaSimakade nekuthula. Ngemalanga ekugcina inzaba yethempeli laSimakade iyawuqina. Ibe kulephakeme kwedlula tonke inzaba. Iyawuphakanyiswa ibe ngetulu kwemagcuma. Tive letinyenti tiyawubekelela tiye kuyo tingasakhawuli. Tive letinyenti tiyawufika tithi wotani
senyukele entsabeni yasemakadze endlini yaNkulunkulu waJakobe utasifundzisa tindlela takhe khona sitewuhamba emikhonveni yakhe ngobe umtsetfo uyawuphuma eSiyoni livi lasemakadze liphume eJerusalema. Amen. No, Jesu nakuya uyawukela lapho eJerusalema kuthiwa-ke le Jerusalema iyawuphakama idlodlobane kwedlula tonke izinto. Lokho ukuthi unaku-New York uzwe ukuthi kunabobani nabazali emagama emadolobha adlulile kuyawubona abazalwane yonke kuyawujuma idolobha leli Jerusalema. Kuthiwa-ke tive letiningi kuyawubangelela khona benyuke lithi siyofuna umthetho siyofuna kufundiswa abazalwane kube kulabanye abathi siyawukhuleka ngoba kuyabe kunenkosi yemakhosi bantu bakuthole indlela yokubusa ukuthi kubuswa njani uphila njani yiko ngokuyabe kunemthula emhlabeni iminyaka le-1000 ngoba labantu babe sebafundiswa nguNkulunkulu ukuthi bakufanele abantu babuswe njani. Babejele abantu bayabolamlapho bayephase itiba bayephasi bolamlapho bayelabanye abantu abajoyina abantu abakhona tinyoka letithito bantu bakhona tinyoka abantu bakhona hamba bokuthi akhona ukuze abantu babaphathe ngemandla enyoka ngemandla emanti kodwa ngalendaba bayubuye ititibendeni bayititibe kodwa siyahamba siyangala kumlandze emandla ekubusa kodwa ngalendaba abawenyuka bayekule eJerusalema njengoba bebenyuka bahambe bashonelwane bahambe bashone etitibeni letikhulu etatiwa ukuthi tina letinyoka lapho babebabona abathwala ngapho ngale abantu abawunyuka bayekhona bawuthe siyalele eJerusalema. Amen. Bayemukela wedala bamukela kuyofundiswa bese basafundisile bese sebaphila ngabo lapho abantu baphila khona emaveni bese banalokuthula lokumnandi bazalwane ebantwini info ngeke uzuyenge ungakafundiswa. Asofunze-ke ukuthi ngaleso sikhathi kasebhaheni tiphi ufunde no-3 nalo-verse 4 malabo unika uyakwehlulela emkhathini wetive acatulule imibango yetive letinemandla edvute nakhashane tona-ke tiyawukhandza tinkemba tato titende tibe ngemakhuba tikhali tato tibe tikelo ngekutsena tihlahla zive singeke sihlasele lesinye ngekemba futhi tive tingeke tisaqeqeshelwa kulwa impi bonke abantu bayawuhlala ngokuthula ngulowo nalowo esivinini sakhe nasemikhiweni yakhe kubethe nobesabisako lokhu kwethenjiswe kusimakadze lomsomandla. ngale ilanga lokho wasecurity kubedele kwasotsha yaboba kwe bala bafuna babasotsha babe babasotsha baphela loho bazalwane ngoba kuyakubusikose emakhosi aseyibusibose emakhosi isiBhayibheli kuyabona ukuthi kuyawubakhe abantu abaqeqeshelwa ini khanda abantu abebaphamse manje bagele itibeni bashasta abathi besibhakela kuyawubakhe levo le lithi iBhayibheli nale mishina lemikhulu phela sohulumeni imali leyo siyahlupheka siyasokola uthe kwathi ikhaya ngakho le mali leyo kuyabona ekusithatshana yani mali yekusika labantu hayi sokuqeqeshela ukuthi singathela ibhambe eveni funa sibe ibhambe letingaka kuthiwa kuyabuyelelwa liyakuphuma lelo hlelo lelo kuthiwa asingazi lefuna fana phela abantu baphila mnanzi isibutho yakuhlala ngakwesabo ukhanze ukungafaka ibhakha afake nesikhiya nalesinye bazalwane nalapho kuyawubakhe leso sikhathi ovelo sayakulakinga lokuba kuyabe kunethula lokuba ngesabo eyimali yawungeka bazalwane sekwafane tikhiwa ngemali ngemiciki yawuphenani masekhulula yalobanyana kithi kwenta kugadzele mfati wakhe lekhathi useyayedwa naja bawubakhe ukugadzana abakhala bakugadzana ngethembe muntu uyabuka njenyalo futhi asibe kulokhona nyalo lokudlako lapha kuyabe kumnanzi bantu ngale sikhathi 1000 thina ngesabe ngoba sine sawusiphethwe ngiyaqaba ukuthi ngothi yokunjengethi ngilosi kuyabe kungenzi kube sikale na Jesu sibusa sikhontrola lomhlaba kuni kumnazi lokuphatha imali ude lebula lukhululeke ungathi emnyama uvalile yini aseduleni ke bazalwane. Amen. Ukhona lokuyeleka futhi ukuthi nje bazalwane futhi aseseke kuZakhariya 14 sifunde verse 16 kuleti sibuyele kuZakhariya Zechariah 14 sifunde verse 16.
14 verse 16. Uyawuthi bonke labayawube basele etiveni tonke nebehlasela iJerusalema benyuke iminyaka ngeminyaka kuyawukhonta inkosi simakazi lokusomandla nebugubha umkhosi wemadlangana. Amen. Ngokunye kwami wenkosi yakwade begosheta bayasiyalethu. Amen. Ngoba ibandla tabelambile wakusela abantu bakusele njalo bazalwane. Kuyakwade sikiwe eGosheni nevolweni. Bantu kuyawube ambangalile eJerusalema. Yonke imikhosi sihambe siyofunza sifundiswe uNkulunkulu ngalesi sikhathi ke bantu bethu. Asesifunze ke bazalwane sithi Israel ke uyawuba yini ke leso sikhathi awufunze 13 na 14. Ngalelo langa bantu bayawushaywa kusimakade ngekuthuthumela lokukhulu. Lona lo uyawubamba isandla salomunye bahlasela nebodwana. NaJuda uyakulwa amelane neJerusalema. Ingcebo yato tonke tiveni takhelene nayo iyawubuthiselwa ndzawonye. Kube tintumbi letinkulu tegolide netesiliva kanye netetimpahla tekwembatsa. Israel lapha bazalwane ngalesikhathi sale 1000 uyabe ajinge kakhulu. Uyabuthi ajingiswe mina yini nani siyawe ithi ayiphake iye khona eJerusalem iyohlasela. Labantu bonke abafahlasela bazalwane bawufike bafe bashekhe iBhayibheli yabo lapha nemali yabo nayo yonke into yababa wabawuseyiphi ukuyibulisa yena. Kuthiwa ke emaJuda lebazalwane ukuthi angene ngale nyaka yenkulungwane anjike kakhulu. Atabe abuthalithi bebe bantu bahlasela ngayo. Bangene ngato batincibilikise bakhe umhlebo bajike kakhulu. Ngesikhathi lapho nabantu bona bawahlasela babe bawajikisa. Asokuke futhi Ezekiel 39 sifunde verse 9 Ezekiel 39 sifunde verse 9 na verse 10. Ezekiel 39 verse 9 na 10. Labo ke labahlala emadolobheni aka-Israyeli bayawuphuma bayawubutha tikhali lebetilahlwe ngemabutho abo batewudibasa. Bayawubasa emahawu lamakhulu nalamancane nebutshoki nemitibishono netizeze netikhali. Kuyawuba ngeminyaka lesikhombisa basebenzisa tona ekubaseni umlilo. Verse 10. Abasayawudzinga kutsi bayawuthota tinkuni etigangeni nome batikaphe emahlathini ngobe bayawusebenzisa letikhali ekubaseni umlilo. Bayawuphanga labo labe baphangile babemuke timpahla labo lababemuke timpahla tabo kusho inkosi Simakazi. Yabose kuyokujikisa njani Israel. Onakati masawukhula kusike kumuntu yakhe manje ufika bese ukujika nokuletha. Yakamzukole kuba ngoba uNkulunkulu mrethi makathi nenhle ukuthi bathi bathi uNkulunkulu akafanani amakhosi. Amakhosi abasifuna sigebeke. uNkulunkulu abasifuna sigebeke uzothi aside asina sesina adini naso la. Thathe konke lethi. Labantu okuphuma bathi sesihlasela iJerusalem. Kanti uthi bantu ihlasele ufuna uNkulunkulu uthatha izimpahla zabo. Akafuni uNkulunkulu athathe emaJuda abantu uthatha iGwambe likaNgwane. Ngabe lokuthatha lethi iBhayibheli into belusebenzisa bathathe inyumela bona. Basabenyuka le nasebafaka bathathe inyama basebenzise tona. Wena uzabatawukula batawuya bona ukuthi bafuna bona lokubhubhisa Israel. Kanti ke uNkulunkulu utafika babhubhise athi ngicela nikugele njikeni madoda ku-1000 nitawujingiswa nabe batokuwa nani. Ora tithi utakutaba lokwazi abantu kwaniyo ukuthi lemishina na yonke labakawuta ngayo la ikanijinisa ngeke kulungwane phila nansi limilive kusana. Amen. Kuyaba kanjalo ke bazalwane lesikhathi semnyaka kulungwane ke Israel kuyabe kulive elinjini. Empilweni ke tase kanjani ke bazalwane kubantu asesifundeni ke Ezekiel 37 35. Hayi Ezekiel bazalwane Isaiah 35. Isaiah 35. Isifundeni Isaiah 35 sifunde kusukela ku verse 4
Uyakuzisa. Isaiah 35 verse 4. Khulumani kulaba lenhliziyo letesabako nithi inani ningesabi uNkulunkulu wenu uyeda uyawufika nekuphindisela nekujezisa kwakhe utawufika akenisizisa emehlweni imbumbuthe ayawuvulela netindlebe tetihulu tiyawukuva labachutako bayawusuka emagoso njengenyamatane nelulwimi lwesimukulu luyawumemeta ngenjabulo emanti ayawugeleta ehlane kube nemifudlana elugwadule. Amen. Ngale ilanga leli bazali ukufika kwaJesu kuthwala mehlo etimbumbuthe awona letimbude lisuku letisho uyabona Jesu nasekhona bazayifikile abetisukumisa letishosha timfikise kodwa ngale ilanga lempela lenkulungwane uyawubala isishosha. Amen. Uyakwazi konke lokukhala kwaSathane konke kwalethwa nguSathane uyawubade ngalesikhathi letimbumbuthe uyawubade abantu bonke bawubona ngiko ke lokubuso ke loKristu lawo besawulethile lana ngabazwana ngasabetheleki ukuthi batambele bambethele esiphambanweni ngeke basakona ngaqala ukuthi baze bakhona kwaba ukuthi utinikele ngokuthi abefuna singengadi yakhe sisiziswe. Amen. Kwakungiloko nje bazali ngathi uNkulunkulu hayi mina usebenzisa wena Sathane ukuze ukusizise lapha wena ngathi uyangibulala urathi ukuthi uNkulunkulu sensizisa lapha manje uthwaye bazalwane yemali awugeleda yonke into iyawuhamba kahle awufunde verse 7 wakhona sihlabathi lesishisayo siyawuba sitimba umhlabathi lowomile uphethwe wetiyabo nalapho kwake wahlala imbukutsha khona kuyawumila tshani nemhlaba kanye nemhlaba iphaphira. Bazalwane nesimo nje setintfo kuyawuhamba kahle bazalwane lokho nakusho emadamu ukuva ukuthi hawu lapha bekubanemali lapho uvuka ukuthi asokwaba indlela kwesilomuye siwakha khona bese bekuliteke kuyawubuya kube nemali lo mhlaba bazalwane ukuthi uphila ngokuthi kubusa abantu abanye kuyabusa abantu abanye uyehla lo mhlaba wehlelwa kule vele wehlelwa kule sithunti abantu abashothanako abantu abathatha letintfo tebantu basebenze ngathi ukuthi uNkulunkulu linelele litulubusa abantu abangole kanje bakukupho luteliso lakho uphila bahambe bawusebenzisa usifele wena ngakho ngiyiko lalela sesimo setulu nasemhlabeni tingahambi kahle la le bazokubusa inkosi emakhosi ingasebenzisi kuSathane yonke into kuyawuba kahle ngisho nalo mhlaba bazalwane kuyawuba kahle awufundzele lokunye futhi ke yena lo 35 awufundzela ukuphindele lapha uthwalini asesifundele asesiyengiyisana evente manje sifunde verse 6 na verse 9 yelo Isaiah 11 verse 6. Impisi iyawuhlalisana nelizinyane lemvu ingwe iyawulala ndzawonye nembudi linkonyane nelibhubesi nelincane nenkomo lekhuluphele kuyawuhlala ndzawonye konke kuyakweluswa umntwana lomncane inkomati yakudla dlelo linye nelibhele emankonyane abo acambalale ndzawonye libhubesi lidle tshani njengenkabi luswane liyawudlala ngasemgodini wemfezi ukuthi nemntwana lomncane afake isandla sakhe emgodini welibululu ungeke kulimale futhi ungeke kubulale nome ngangukuphi entsabeni yami lengcwele ngobe umhlaba uyawugcwala kwathi simakadze njengobe nemanti agcwaliswa lwandle. Yabona bantu yemabhubesi yalekhila kangaka kuthiwa ukuthi bantu baphile entolweni akusi bana abantu kuthiwa ibhubesi liyawuhlala nani ekhaya ibhubesi kuthiwa lekonile hayi yonzile ukuthi ngibele yakho ibhubesi ukuthi ayishukulela yonze nje
Usanje lebhubesi kanye nale nkomo kuyoluswa umfana lo mfana bathi lefuneka idvutse wena yakuhlamba le nkomo lebhubesi kuyoba kusukela umfana ukhuphe umlalele nje khona kwena singadlaleli kangaka ukusa abantu lababo emhlabeni kuyabe sekusikose emakhosi nale mvelo bazala inyoka nako konke ekuqaleni bazalwane bekungandumani kepha kwakwiswa ukuthi umuntu awele esonweni ngale ilanga leli kuyabe sathi semethi sabatha kunikhombisa nje emhlabeni kusitho ngabe thamba njani kube Adamu walalela bazalwane ngabe into diphileka kamnanzi kanje kuthiwa kulunga uyakwenza njengemali nanze emhlabeni umhlaba sesithula phakathi sakhumbula kahle ngithula phakathi 30% bese kuthi emali abo 70% nokuningi emhlabeni emali so thina kuphileka kamnandi ngemva kwalokho so thina ngabe kukhona inkolo ngathi ngiphambene nje kuyabayithi lapho ngiyabe bakwayini bazalwane sawufuza thina bebakwayini asesiyeni manje uZakhariya 14 siyofunza ngekhona sibele eZakhariya 14 siyafunza manje 17 na verse 19 Zechariah 14 yes verse 17 ila verse we have verse 19 Zechariah 14 verse 17 Nangabe letinye tive temhlaba tingayi eJerusalema kuyawukhona inkosi simakathi lokusomandla iyawubande imvula nawe bazalwane isikhathi lesi nathi wena uyakwanasa wena konke tive kuyothula kakiza nje kodwa wena uyakwanasa ukuthi angeke ngiye mina ngibhisi ngala khona ngisakwenda lokusiko lami lapho yasikuthi imvula kala kungakini kule minyaka eyinkulungwane wonke ukuthi kheshe abasebenzisa imamba lapho uyawushona kwathi ifuthi ngoba dinigeke tibageke laba wenyuka le ngoba sonke isikhathi nobethu wonke umuntu uyenyuka uthatha umthetho kaIsrael nokufaka leyo kwalasa ke kulamave labombele abakasibili akenyuki ke mina imvula ngeke ibe khona kuyo Nangabe eMagibhithe angenyuki uyawuhlanganyela nawo ayawubande imvula simakathi uyakwedlisela etikwabo leso sishayo lashaya ngaso tive letingenyuki uyewugubha umkhosi wemadlangana lesi uyakuba sijeziso seGibhithe nesijeziso setive tonke letingenyuki uyewugubha umkhosi wemadlangana yake bazalwane ukuyenyuka uyenkonzweni wethu yosawo eqaba sikolo lwekhaya Loye enkonzweni noma enkonzweni abafanayo bangabukeka ababhanzi kodwa abafanayo kuthiwa lapho ubonakala akeke ubonakala esikhathi sahlezi ephasi uyakuba nje nathi hayi ngeke lendaba mhlawumbe emasimami mina anginyuki ngiyele eJerusalem bese kuyabonakala sonke sesiyafika siyazi ukuthi hayi mina unenkinga unyukanga eJerusalem yini bese liyabalela nababa ngoba kuyawube enyuka uthatha umthetho eJerusalem uyawubona kahle uphileke kahle uphileke kamnandi umuntu othambe kahle banene makhona bazalwane simako neba nabo akathatha mina athi uyabhetha nathi senyuka athi sesiyothandaza lenyungeni kodwa ufike uhamele kahle Ngibo labantu lesibafuna umthandazo lejubelako lapho kuthiwa unathi sebantu emfundisi ubeke isandla bathi ukuhluphisha ushwile so friend lejubelako akafuni yena kuyonyuka friend lokuphuthumani bazalwane le ntombi yangesipidi nje thina sihamba siyothandaza sihlabela igoma ufuthe livi sihlale phasi sisukume sekene nakafuna idibana kodwa ufuna uphela into imhambele kahle ngeke iBhayibheli lithi linke kuye Wala ngibe ngiyabe ngenyuka thengo thaba kuleminyaka leyinkulungwane baza impilo yawe imnandi leyo beyibaba kuthaba kulabana abanengane Amen Ngakhe bakhona senyuka sithi emthandazweni nasenyuka asime nje ngabantu bathi ngabanayo umuntu uqabathela khona la mlayabo bathi ilaya yena udilaya Kuthiwa ke bazalwane isikhathi eminyaka eyinkulungwane kodwa iminyaka eyinkulungwane itabe seseyiyaphela ngifuna siyothandaza basi kungapheli lapha emhlabeni kwenta njani uyahlona
Ingakho kunike ngoba uyabeka kubaleke isikhathi basaba. Noma kushumayela ukuthi singene ku-pulpit wonke abantu bayela kuthiwa olidi kuyaphela kwase-pulpit bazalwane. Yonke imini esikhathi abanye bakabaza sentobolo ukabaza kuyashwela konke malanga akushwela konke malanga ayika kodwa kushwela noma sempelini inselelo sakushwela. Ngokusebenzisa kahle mathuba wakwazi uNkulunkulu. Ngizama nje unika lamanye amavesithi infowethu yabekekela basaba. Amen. Abakhazi tonke bathi ngithi ngicela ukuthi lesihamba la lenzaba nibe nazo lesithobe basaba. Bona ngiyabona sesifundo siyaphambelela kepha Mose ngabe into lokuthi ngifundise mina nangasanifundise ngathi ngayifundisa ngeke. Bayakukhumbula abanye abantu bekhona bazela ukwathi. Yesibaba lesibone bona sithi Matthias, fanele nakuthiwa wena unemuntu ngeBhayibheli. Ukhona ukuphendula abanye abantu abanazama ukuthi uyafunza ukufika kakufa. Lokho lokuthi angafuni ukuthi ufike ukuyivisisa kahle, ufike ukuchaza lokho. Ngicela ukuthi angifundise ukuthi lokuyabeleka yini, lokwenteka kanjani, lokwenteka kanjani anazama nje. Lapho bona sihambe sizoyifanele kodwa thambela ekhaya. Uthi ufika kakufa kanazama. Ukababa ukuthi umlazo lefike kaweleka noma saseprofeti amen. Beke ukuthi emhlabeni uthanda ukuthi sinawufundiswa kuye kwedlule ufundise abanye. Uthi abafundisa njani ungakeva kahle. Asesiyeni losambulo stova lekuthi nayenza base kuyaphela ngebasaba. So sambulo 20 sifunde lo 7 ngebantu. Lo lokunye bese awushiye manje. After ukufunda lo 7. Sambulo 20 verse 7. Sihloko sithi kwehlulwa kwaSathane. Uyawuthi kube kuphele iminyaka lenkulungwane. Sathane uyawukhululwa ekuboshweni kwakhe. Uyawuthi nasaphumile ahambe ayewudukisa bogogi namagogi. Tive netisemagunjini omane emhlaba. Kuthi atihlanganisele ipi. Letinye tingalo sihlabathi saselwandle. Tenyuka tahlakateka nemhlaba wonke. Tafike tatungeleta inkambu yebantu kaNkulunkulu nemuti lotsandzekako. Wehla umlilo uphuma ezulwini watidla tonke. Sathane labedukise leto tive wabanjwa wajikwa eqhibini lemlilo lonesibabule lapho bekukhona khona Silo kanye nemprofeti wemanga. Bayawuhlushwa batfoseke imini nebusuku phakade naphakade. Amen. Uthwala iphela leminyaka lenkulungwane yakhishwa lengothela uSathane. Yawubeka abanye abanekhale bathi namnyuka eJerusalema bathi nasenyuki. Bathola iphake. IseBhayibhelini kuyakubona ikhumbi letinengi manje sethiwa futhi akubuyelwe eJerusalema. Ngokuhlaselwa Jesu kanye nelibala. Nabenyuka ke sebenyuka begcina nemhlabathi futhi otawubhujiswa bekogcina lo. Bekuthi basebile basethungele basina eJerusalema. Siyakhipha manje imbali bayithethe. Abele kwehlisele ikhulu langabe. Singoba siyawuqala uyiphi athi ngokulekelela thina siyohlasela. Yebo labawe balapha lithi ibhadela usuka lekhulu langabe. Embo kwalokonke ke leletive nabo bonke abantu ke bazalwane. Lawa ubebangahamba kubeli Jesu. Awufuswe kufela. Bafakwe kulomlilo lapho ufaka Sathane khona ukhusela abantu. Nabo bonke. Uphele kanjalo ngomhlaba bazalwane. Sengasithi likanti siyashuma ke Petro uthi ke lo mhlabathi lona utawubhishi whatever whatever. Uthi tawugokodwa njengeqhaza ugokodwa ubhidlidwe konke nemazulu konke. Nase ngena ngale ke bazalwane sethi siyophila phakathi nenkosi. Uyawubade sihlabela bese kude lelilanga lenyeti lokwemhlaba lenyeti kwala uthi ubani. Ngale nase singena ngale uthi aphana iminyaka ngoba kwede lelilanga ngoba kulelanga lengathibele kwalo iminyaka. Nawuthi njenyalo uyabona ukuthi sensoze lefike iminyaka yamsini lapha kubo 60 bantu bathi bathi umfofana seveli yabo igrace bazalwane. Amen. Uyabona nje ukuthi inkosi yami yasonzela iminyaka yakho. Yasonzela. Kyawe ngale sekude bazalwane ngeke kangoye kodwa lo mpiko uKristu ubongela bawo ushaya. Wena sengibathele yakho umuntu lo ngakhona unekhanje yasathane. Yabona Sathane noma sakhishwe emgodini uthi ayiphake. Lidimoni ube nekhanduka la le. Lidimoni. Bathi idimoni baqhathe ukuthi libe ngemsila lidimoni lokuthi ungayo hambisana naSathane wenkodana.
ngizolibonga Jesu ngizolibonge Baba yena angoli ngizolibonga Jesu Sambulo 21 verse 7 and 8. Lowo lonqobayo uyawudla lifa lazo tonke lezifo. Mina ngiyawuba uNkulunkulu wakhe, yena abe indodana yami. Kodwa isabelo semagwala nalabangakholwa nalabanengekako nebabulali netingwadla netiphingi nebathakathi nalabakhona tithito nalabaqala emanga kuyawuba neqhinga livutha umlilo nesibabule lokhu kufa kwesibili. Amen. Yona wena njani bazana nqo? Yebo, uyakudla. Kodwa bengakike akakho. Yebo sabele kuloba bana bamubona ungakwazi ungaphili usukumobile bazalwane. Lokubona ngeke khona sebekumshayile basithi akushibulile bazalwane. Ungakhola ngaphandle sinikhawe phela phela. Akuhlafuna futhi kunye mina kuhlafuna kaloko athina futhi ikhawe kazi kumshayile basithi. Uthoka nje lo ngobayo uyakudla lifa. Yayithi. Swasabelo semagwala nabo bonke nabakho. Isakhale bathi ubeka bebe magwala. Wesaba mukela Jesu. Ngathi siyakholwa bese siniyawa bangihleka. Ethi sabelo semagwala kawaphile futhi ubini. Bazange esaba mina ngathi siyashada bese bayangana. Ngathi siyijala lethi sabelo semagwala yaba iphile futhi bantu besaba kuphikela kuNkulunkulu uthi nje ngathi siyakholwa bese bangiloya nife. Bantu sabelo basebenza ukubasabisa. Siyaphulula manje. Bakhona bathi ngiyifuna inkosi. Noma uNkulunkulu awuvuselele kanti ufuna kunqoba. Sefika. Kuya babe mabelisi losikhathazela. Ngaba bakhona babuye bazama isikhathazela nabo. Nabathi inkosi ngiyakuvuselela kumele ngisi. Kodwa bafushane ba. Angicela sume bazalwane. Sithandaza. Abantu babakhona bazalwane bafisa ukunikela siyabonga mfowethu ngosebusisi. Sikwende ngalokhulu futhi umazana umuntu ngamunye uyadada ukuthi umenjana uNkulunkulu. Amen. So we don't need to waste time. Sincengela insinziso yakho. Sikuncengela eternity. So lisile la uNkulunkulu sabelo semagwala. Kuyaba lichibe lokutha umlilo. Ingona phakathi. Amen. So ungalibaleka lesichibe ukuthi ungabe ligwala. Ungesabe ukela mehlo lakho ubile langa. Wonke umuntu lephambi kwaNkulunkulu asengathi lanza yena ngamunye ngemsebenzi yakhe la yena sasemhlabeni. Khona imazana lokuthi ngifuna ukujona namntando. Ngivuseleleke emoyeni. Ngafishane nje praise team. Qani simane sibanike lithuba bethe la ngemazalwane. Inkosi kubusise babe Mathenjwa. Ngomhlabeni nginake briefly nje. Bazalwane basukume bethe ngembili. Inkosi kubusise my sister. Waze wakhetha kahle wasifaka sibusise ekhaya. Khona nomunye bazalwane sengiyamfunda lo Jesu. Angifuni ukuya esihogweni. Echibeni elivutha umlilo ingona phakathi. Ungeka la ngeke sithandaze nawe. Singakavani. Lokho songa Sithandaze nawe.
Ngicela ukuthi